Hi, hello. Hi. Tuna hian keratin kan ti dona chen bai ven katani a chun asama ti don he keratin in ke ti turne ti le ati da te mo kan ti nga na kan tan lo ole hey tuna hian hey ka model in hunga tian asam khi ro em ta chun asam sin bok ta ni mo amor lam phe chu a ro na sau to ka kham keratin ke ti sak dona a chung chau hey a crown pa chau hi ke ti sak dona chuan khi ni ta asam ro se khi ni ta hai before kan ti ma kan ta ni chu tu da hian ati dan kim chang ti lang nga chon ti hian alu kan su nga chuan kan keratin ti don ran hian purifying shampoo ga mo deep cleansing shampoo mo in lu kha isu fai phot tu rani chon lusuk don hian virgin hair khan deep cleansing shampoo in voi thum suk tur ni ta color hair a voi ni isunga chon sam chep pa ngai cham che over khan voi khat suk tur ani chon lui suk za khan blast dry chawin ti ro tur ni a po ngil tur ni lo brush ne na po ngila blow dry tur ni lo a blast dry chawin natural dry chawin blow dry phot tur ani ka video kha kalo record lai ha kalo pause mana khoi mi se tiam to la hi atop lam chok ki alang man thea ma se tina nga chu se thiam hal karinga section ni langa fine section ni ten section ni langa chuan a root bul night te a han in noi photanga cream ka mo keratin cream ka chuan chumi zo a heta ge chu sama toya a root bul night te kan noi pon kai rol vek thaya asis an sama sei khan an ten mai chian ni khajun a root bul night te a ve khat tian in noi nga chun ala ya noi lenga morai noi lenga chuan izu thanga itirwal ka don ni emulsify don ni chuan ye tunami ang khian en le taula ke zo mi pa ne ta rut bul nai te arut askal luvun ti silawin chuan tikhan izu tanga rual tawin imoi turani a khami keratin cream khamo chun keratin hi tuna ka ti hi modela mi pa ka mangta ase ati dan in ang reng ni mai chele mi pa khati da in ang renga alusuk dan poi nanga shampoo man tur poi nang ta ni chuan yang kat noi roll phota chuan kan noi zwa khan 35 minutes ka chia don ani min somthum panga ka chianga chuan tian ka chia ta ni min somthum panga alo pera kan chianga keratin ani wangan min somthum panga kan chianga chumi za chia zwa khan i kan blast dry le tur ni ki anazol telo no blow dry pokhi pengam blast dry anga i medium heat in sa over lawin mo medium heat in kan tirawanga ki askal te kan tiraw photanga chuan i asama hi kan tiraw photanga kan tiraw lenga chuan medium heat in kan tirawanga chuan blast dry zo khan i kemi brush tero te han kan pot nil vek don ni medium heat tawin kan tingil vekanga kemi round brush khian mi pani wang khian round brush te ka mangta chuan mai chian ni ka chuan flat brush kan manganga i kami white angle kom ang chi de flat brush panga ha kan manga medium heat in chuan thi ka tingil vek ta round brush kan pot ka blow dry ka tiraw pa ka tingil vek ta 100% kan tiraw nga kan tingila nga kami chia zo kan mo chuan kan tingil vek nga tingil zo han po ha kan tran don chaw ne chon tuna i sampo ha kan trananga i kimi ining khi virgin hair ni wangin 230 degrees celsius in kadanga temperature ka 230 nia chon virgin hair ni ta ni mo color hair ani kha chuan 220 te mang thenga chuan fine hair po 220 vel te mang thenga chuan samche over rawh rupa han 190 te 170 te kai mang theilon ni chuan kimi ka ining lai hi en tawla uluk takin arut bulte akhian voi so panga ka pot phot don ni ti hian mo voi so panga tiang ka chiar char charanga chun voi so panga ni zo khan a mor lam amidi le na ta mor lam gi ti hian ka tile don ni tu that ti khan mo chun mai che po kha tiang thau khan ni ta section te ga te ni langa abul arut te han voi so panga virgin hair ni wain voi so panga ka potanga tian chumi zo a mor lam amdi ena tanga mor lam ka voi so panga thau kha ka tile don ni mai chele mi pain anga ki ainan lo na chu asama toy bi khani me ya chuan section ni la claim po le kha result kha thanga section cha de udawe di ka chuan result cha don na wani chuan keratin le hi
protein treatment ani ta ni hair protein treatment ani ta ni a keratin product hian acidic fruit acidic ta samtan tha ta sam chia siama sam rawh a repair sam pheng te repair remove ka chuan soft shine moisture te asiam belani ma keratin khan isam rawh lu tuk tur te ati smooth anga isam bung sam tlek sam chia te kha repair ve kanga chuan enkawl anu manga easy manageable ma chuan samkha atinung thadona ni keratin treatment hi hewang hin nia keratin treatment hin lak tlang pui permanent straightening ka chu po ngil chau khaneta chuan keratin treatment hi athai me ma chuan hi a result hi enkawl dan aziran nit le pa tin nang ma khai poi mota keratin ti zawh khan product sulfate free shampoo le conditioner mask ka man nge engai ni ani lo khujun den dove te clinic plus te mai man ka chuan samkha ron ro belanga keratin de kha ei chedon ani thami shampoo thale thalo video to ka lo siam to ga inanga chun keratin bi ka hian sulfate free shampoo le conditioner le mask kha man nge nga ni chu sulfate free le shampoo conditioner mask hian sulfate free mask hian te ko sulfate free shampoo hian moisture siam ani sama khan chun samatinunga chuan samro te pokha ti smooth mo ka tha emema chun enkawl uluk khangai ni sukmun tuk te pokha thalawa kar khada voi thum tok ememi atam bera kar khada voi thum sukha tok hle ani chun keratin product hi chesang oma and then df kerafusion te keratherapy te qod te 16 te chuan z te gk te tam mai keratin product mo mohair te coco te tama cacao brazilian cacao te tama chun ta hian keratin a hian ingredients a hian formaldehyde omlo omta ne formaldehyde omre na chu kha hrisel na ta na thalo ma se result chu thal tu ani mo result keratin chu result athatla puita samtan sam siam that na kha anemia hrisel na ta na thalo ha mi formaldehyde om hi chu formaldehyde chemical om hi chu hrisel na ta na thalowa mai mitte ati thi pa mo ti don ti pa te han chun formaldehyde om lo khom ve ta kha hrisel na ta na tha kha adanglam nan ta result kha chu chun keratin intira ra hian result thale thalo kha chu attitude te ma stylist te na attitude te ti dan thiam azirlo te chun kan sam condition azira temperature man dan tur te ironing man dar tur te kha poimo ta sam condition sidanga ya chumi mil chun ironing an mananga ya anti dan an po anga ya product te po an mananga ya chun temperature te po kha sam condition mil khan an set thiamanga ni kha chu result depend attitude te kha apoimo ta ni keratin bi ga chuan keratin hemi ironing zawh hian lusuturin next day han enkawl nge turani 24 hours tal inche ta se chun next day enkawl huna han input le turani ironing kha intinon leng anga yang chim section kha tleng in la lian deu tonga in la nem deu tonga chun input le photanga inpo apokan ironing kha temperature angai thawin in tianga section la liananga chuan sulfate free shampoo le conditioner mo masin isufayanga conditioner mask kha tlem in Mizo vele chianga chumuzo itleu fayanga chuan final result kha in blast dry ringotang normal dry ringotin in round brush in tingil to lawanga normal blast dry chawin ahola han serum noinga intiro top to ang chu result karon chok don kimi khi he tlema sir lampang hairline deuh hi ko luk sak deuh wang khan katinon zoi ati khiam ma chon tiang kan pot zawa ti daya suk khani to maya chon suk ma khan hi amui mulvel he kan design sak noka tian shape te khadu via tlema lak tlem te khamo kha abuk to tian hemi multi light te hi chu lo en liam mai tawla namdang hoi chu beer te hi nei
ta kan design sak thina chun enge an te kha ka design line te shape ka siam la te kha comment na te khan lo comment ta wala amoyem ain mem ti ta theng khan mo chun diang kan su zawh ta chun blast rai chawin ti hian kan ti rawh dawn ni ti rawh pa ngai topin mo chun amumul te khi ai me te ma ai khan mo ti kha comment na no comment sak thaula chun kan ti rawh to panga kimi serum kan noi to serum kan noi nga hu lai hian chuan kan chem rawh to panga chun hrisel han en chin dawn ni nge hrisel an mo nem tha em anum tha em aso nge moisture te omem ti ha kan endon ne tuna result mo ole kiki keratin kan zo to kan su zo to kan chem ro to boka kiki a result khan ta ni asam po ki nung tha se to atle se to ne ki adu na lam po hoi thei to lo thin ki angil tha khop mai a soft enkawl nom chi kha ani to ne mo ki ain me ani po kha ain me asam po tha ki ama before le tuna min hein an to lo ki chun hei final result khan ta ne chun tum video big khachu tha in ti chun khoin like subscribe khameu ti sawla milo share support la chun next video kan hule thek don ne bye bye vak ule